Zoram tana nisia dreng to tur dam tak le tuang taka min suai keng tu kan pathian hena lom thu omro se kan mar u nau te Mizoram ma mi in pui nge ya in lo ho kir le na puala alam na ni ro pui tak hia Mizoram mi pui ten hin lu takin kan lo long em chewa he ni chin chia tak tak khi lim tak ka mang thep turin du sakla ka lan cheu tin hun chep tak kara kan som na ngai poi mo a vo in hun min ron man pui tu pulal than ho la chief minister zaom tak le pulal zel diana home minister zaom tak pulal rin moya ralte MLA political advisor to chief minister te chunga lom thu kasoya tin kan mar u nau te lom na puala kan program min man pui tura kan som te minister le MLA zaom tak te HPCD delegation le HPCD toyom tu te official te le NGO soi tu te MJA member te zai tura kan som zai thiam te kan program min lut saka voin na helai muna local zongzong te in zawaya chunga Mizoram sarkar ai o in lom thu kasoya lim taka he hun lim om takhi mang theu turin du sakna kahlan non le acheu kalome Pularin Liana Fanai, IAS, Commissioner and Secretary, Home Department, Nena. Presence. Tuna kan hunte pathian Nena Minlan Sakturin, Sesong Bial to Presbyterian Pastor Reverend D. Lalthan Tluama, Kasome. Kaya kalala sunahun aron pang masama. Ituan sila kaya tumaga andin na muna ale ito na ni. Tuna kang kalatate suna ang pangme kanali. Kanunaw tiyo winding chupa eta dan kurang Tuna chuan kan silai te
Mintos Sakurin, Home Minister of Kuala Syria, and Soma, and Rojan Puiguria to assist him. I would like to request Mr. Balaji Srivastava, GP, and Pulalia Kanakyante, IPS. Bipuiten Kutbengi Lau Choyong Zelangu. Cameraman. Liên nào hay xịn đó. Ăn lâu xin lọc nha. Xin lọc thì hí ta càng hơn là hay. Si Paite, sẽ là đồ khá thế mình sợ sẽ càng ô. Chân nọ, sao son này ta lo. Phạm Dung thầy đó Xứng xứng càng phải. sesama Sekitar hayaran tangkai. Kan ramtan rin ong taka omin India dan Bui hi rin ong takin kawan zelam Mizoram rim na le in lungruan na aong keinan Feito in sorkar katan puya He katikiam hi tuto min nu kirfei ani to lawa tutiam dam kalau nei to te min puana ta po min ihi vek ani Mule ra tuan shang shang Mizoram Sarkar na tumtu icheng nuai sari sing khasali le amaman pu aya chuti angsa so HPC de na Sarkar na handona and to present the reward money for the arms and munitions today I would like to request the Honorable Home Minister who are Laziriana to do the honors and the Chief Secretary, who are Ravin Ray, and Pusilan Hanmoya, NPS Joint Secretary Home Department, to kindly assist the Honorable Home Minister.
Adong tuturin Pu LT Mar, no swak sila ang working chairman HPCD ni Af Bibuiten Kudengin Aulong Puyang O. Kudengin Aulong Puyang O. We thank the Honorable Chief Minister Pulal Thanhola, Pusilan Thanmoya, and Puelti Par for the kind gestures. HPCD Kedes, Sekha, Inshut, Natural Watsola, and so on,